Mwambiri nkethisha yako na ngushokire nkathoshe mwanya mno ikwithira kiona kanya kwatane about Nteto chia Weru Thaa moja tariki 20 mweri wa mwanja mwaka 2022 mbeta WINNIE wa KINGERU. Tukiambiriria ni ati ngwataniro ya gisiasa ya Kenya Kwanza ni ambite kambi nterechia Nairobi kana mushine munene wa Nairobi nterechia Waruko gishigo bunge akianda Goreti North hamwe na tongere baraba kinyete ntereo ni mutongere wa kiama KNC Musale Mudavadi na Bange Kathomba na raboreti ya kariba nterechia Nairobi kwitha bakiringaira Ruto kana William Ruto kura ndibo kienda komba kwithira kaya rais wa ndeguru ya Kenya wa batano. Saa hizi mimi nataka niulize tu kwa kiwazi, wale ambao tangu hawa jamaa waseme ati bei ya unga imeshuka hadi shilingi 100, mimi nataka niulize, kuna mtu yeyote hapa ambaye ameenda kwa duka tangu jana na amepata unga kwa bei ya 100? Tuko hapa kwa sababu nyinyi mnafahamu tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka huu ni lazima tufanye uamuzi. Si namna hiyo? Si Wakenya wataamua tarehe 9 mwezi wa 8. Mambo yangu ni haya. Ombi langu la kwanza kwenu ni kwamba tarehe 9 na wasihi tupeane kura ya urais kwa Mheshimiwa William Samoei Ruto. Aya tugeta na mbere ni atenkatha ya ngavana wa kaunti ya Meru newe Priscilla Muroge na iketie kampeni nterechia Yororo wadi ya Bogeta East na nterechia Bogeta West na redrete akiura kia kariba ntere ubombe kwithe bakiringaira ngavana wa kaunti ya Meru Kiraitu Muronge kura nibo kienda komba kwithire tongeria kwa kibindi kia BLA ya ngavana wa kaunti ya Meru. Tote kwenda kwa tata mtunge tulenda ubuthithie maendeleo etembere na maendeleo jabu athithitie na Kiraitu Muronge atomba kompewa na antu babange baire katwario matauma atemea kompewa nae na antu babange baire na ngugi ya county ya ngavana tengugi ya guchethia ningugi ikwenda inenkerwe Kiraitu Muronge Excellency onge eteniona miaka 5 na bokona maendeleo jala jagatigwa Meru yonde gwikari tumucokia miaka 5 ete bwega tuiterete ngugi bwega oja ora twire gutuitira na tu tukamutharima ne bwega tu Priscilla tukamutharima ete bwega kethira mirani iratigaretie agatuitira na ja Yororo aretegere muno no ntombuga akiamberia kampeni ya umesamba bwa ugambereria Yororo na no kuona ekeria ko Yororo miande mwana wetu na kethe mwana wetu muntu atethora mwana we murume nyawa ukeje kuga itorero kwamberia kuga minya nyakana gakukare no gategaira no kona ukatharima na ndigwa gatutharime Priscilla na mukuru we na no ntobwa wendo bwa tonie bwa kweja Yororo tugakwa kura toka king'ang'i kura king'ang'i kereko korone utokuga obo sokeria miaka 5 to tutigere tutithirie take gitagate akenire kageria ibo kwenda thire kageria to ana tukamuririkanaga aina aria akethira retire tukauga ngugeire atanaga saibo kugweta ukethate Kiraitu Muronge tutenge twena cione ukana teu na mbwira uma kira tumubone barongi bagecoga gite kia ngavana ote mtonge ole na mibango tayari evangi ya gukeria Mumero ta Kiraitu Muronge twatu turenda kuga Kiraitu Muronge na acokwe na naugete wona acokwe kire manifesto bara bameonete ngugira cio ndararitaga barabara akendera kugitatia kuthithia teu na gwekeri kaburo akendera gwekera kaburo ndara gwekeri saindi utekeri saindi ingi agitiatia ekire tau ni itekeri kaburo na ni kwenda gwekera kaburo agitiatia ekire
na reke bai mataja ya teke ni ibo kojenda asoke agete ate ekire Tugitana mbere ni ati kinya nyuma ya rais wa nthiguru ya Somalia gutumiria kuruuka kwa thoko ya kimera kia mbere nthiguru ya Somalia kulingana na Kanyoni Muntu ni ati kiria biashara 67 barabe na barua ciobetekiria kwithira bagika kia mirayo nthiguru ya Somalia utewe nyomwe araetekirwa kwithira akimiukumia nthiguru eu bariuga nende kwina siasa barabara itene binene bakwenda utumira kimera kine bukenda kwithira bakiguna Bible bongwa mwandiki wetu wa Nteto Boniface Mogela na tumenyedia shana njira enkinyaniro. In this regard, the two presidents kinya nyume thoko emire nthiguru ya Somalia kwerekithire rugo kyorio au ntukwenjume ekimekethiru the resumption of trade in cut, otherwise known as miraa, from Kenya to Somalia to resume with immediate effect. na denaru ntukwenyithiri na thuguria kana exporters ba mira barataire bagitire license chochengiri 20 mwaka baruga bo batretikiro mwankira nande kometonyithia nthiguru ya Somalia wita komendia Kimathi Monjori okiama kia mira Kenya mita no mo bagitire license iji ariugura bathungunite na beja komenya kuna karata kwithura gechetho na Nteto chethurite chenchia abiashara ba mira bakiendelea kurira mwaka huu directorate yetu ya emira itwira baina onda kuma mbavu bakatibati kunenkanira licenses baba ange bandege nabo batikumya kinyane hata kukarika katukuriyara ne hata ringi tukwirwa tutibati kunenkirwa licenses onde wa mbavu ni onda yao ikuwa tutibati kunenkirwa licenses Kimathi arenderea akore rais Uhuru Kenyatta atigira kuthingatira Nteto jono tukwena bitha bawe bamamirite mato na batikwenda utethia Kenya na ne aibu embe etogethra twena ministry itegombo tekeleza onde wa president immediately ora akuwa bogeya bokambia kureta ngono ingi uteyaire bokageuza instruction cha president kethia yako office ya president irero thumbira kathari Kimathi Monjori antu baba kuthiuruka bakenda kubwithia kiama nthaka kio bethira ibonka ba license katubera kishirie Kenya export ni open ki muntu wonde ora uqualify utumainto biawe ome kinyamira utewo gukaumbika na kau katugua ngo ni utheri kutuombekekia okinyogethero ri uthirikari ne withira iwenka ukwewa license yo kama tamira kuma Kenya wiki Somalia mnaku tuguchoma ndi kumakiri ministry orimi obisi afa abitha omomo no tendere tororithiro rigwetwa na turi kuna mitaratire kubangano kagitene gaka kendera biashara ikethiro ikiambiria itithiro icokana nyuma kairi no ngerere na gutwira kiume kitithiro ikinyira muthia biashara ya mira nthiguru ya Somalia itirambire kuthithika na kuringana na abatu harmonization ye yabati kubwithwa mbere no ntu sheria teka irinjaru directorate na ministry ya agriculture bonde baicie ati itarere yakinya na kambwe ni asare nene ikethira muntu omira akona kangwe kinya kari ka opportunity ko tuma mira lakini aremo ni ukoya no ntu bwa kwithira license yitira uma nke reporter Nteto TV kuma jakengina ngine kisoke Nairobi mbita Boniface Mogela Iboya Boniface Mogela no tubori boti utugitana mbere ni ati Emile Gacheri uri mwekuru wa miaka 40 na imuntu kulukirite kaita ko motorone bwawe kumwane na kironda kirethirite yekimunyamaria kwa miaka 15 nende Gacheri aitareria rugendo rwawe kumwe kwata kironda kina wete na gita kinyamunyaka otorone bwawe na kinyakwaga mwana no ntutinto murume wenda umukuriria no ntubwa kironda ke amuna bore muthia no nete rugendo rwoturo boru rukiriro muthangiko na nkinya rwa kairu rugendo rwa mwari Emile Gacheri wa miaka 44 kuma ntura ya Ndunguri kiri gicigo mbunge kia Mara nintesekete muno ni kuguru ironda kia muteneka kuguru ni kwa mwari uyu Gacheri kira na miaka nkurukie 15 kuguru gwaturikire wacoka gwatongirwe ni kamuti ura mutwikira mpanga kumweria mukuru na nkinya mwana kuma guciarwa
ndendele idio ungetirita kwa kila wali ngerija kondile sewa Ndetiri mamuraka tonto ambenda kamba kumboria kwagira kilonda kiu niki ndamwira niyo nite kandagira kilonda no ruku ni kilonda kiagire kiriro kia mwari uyu gacheri gina na nkinya mucia undi gutwika ntugwe mwaka na kiene kironda giki kiumbe kuora na nkinya gutura tabara bangi ni selendete muno na ndenda kuruko kubua kulagia mauntu makwa makendelea wega makadija aswa mithange kona nkinya mathina mamyanka kathumba ama mwari uyu gacheri na nkinya mucio wawe nditagikinyite mwicho nyuma ya gikundi kio Buntu Ambassadors kuma kaunti ya Tharaka Nithi kubegua member mwa gikundi giki getu ni atwerie kwina kesi mara ya mtu agwitwa Emily na atweresa story aibore tiritwona twi gikundi kiu kia Buntu ni wega tuke tuthimanerie inyaji eto miaka thetiga tunega nembio yani tio to yantu bakunenkanira smile Ubuntu gikundia gutetheria thini na barabara na mathina mwanya kirabanga kubaumira gubaukirie na nkinya kubatethia kimuturire na mono kumwira cibitari arangirie 150 irekirwo mubangoni uyu ikiendekanaga kumutetheria mwanka ore account for 1 year na kuma royo tukashughulika mantu masibitari na tutakuwa tuna fuel gari ya kumkujia na kumrudisha nyumbani. Tukue tunashughulika mpaka tujue mahali mambo imefika. Wamesema they need around 50,000 lakini tukuriba kandi. Kama kandi itaweza kushughulika ni sawa. Kama kandi itakuwa imechelewa kama Ubuntu tutaendelea kutoa. Mageni na nkinya Nteto ino cia Ubuntu irakinyira muchwa bagacheri gukenerwo na nkinya gukembura nthio cia muci uyu ai ni nkwegua ndi mukenu na ndi gwetaka ngai andiri akuwe nani ngucokia ngaro nyingi muno ni ageni baba ndona umundi no gankuona weru agankuona wega wa mwathani ta uria ngai ejagira mtu ujaga ngai Yesu akeja ta mwizi na yuni tabundona ndona Yesu akeja tai kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi Ivoya Martin Mugambi no ntubori botu atonekanya kunogo kanini ndito shokerete na Nteto nkulukio kathira mitambo Mtu yeyote asifungue kinywa chake kuongea na yeyote. Wewe unasimama kidete kupinga mila ambazo wewe ulizifanya. Mtoto wa kike akifikia umri anapaswa kuolewa, sio kuleta familia yake shida. Sanura lazima olewe na Dula. Mbetagwa John Kireria Mubobia MC wego Gist mbere ningucokeria Murungu nkado nuntu bwa gumpakanya gautongeria ntubego Gist miaka 10 na ningucokeria ntubego Gist nkado nuntu bwa mpakura chiao na kagita ukinya kairi ninkulomba mukali wa ego Gist tariki 9 mweri Jwenana umire rukiri mapema wejo ndingire kureku kenda twendereithia ngugi atukinyitie tuendelee gwakirana betu ba ICD classes ya tuendelea wikira frandite kia tuendelea kurondeka security kenda tumba kwithirwa twina investors baba ingende ni awondi yetu na antu betu bona akwendelia thokone injega tuendelea kurondeka barabara ndeni awondi yetu tuendelea gwikira ndunji na gukirio limi bwetu na kurondeka ego Gist kende rwele ndura injega ya kuleta kinya investors undiromba kula na kiama kia UNDA kiretongetwe ni Mheshimiwa William Samoei Ruto ninkulomba ntubego Gist mwekuru mukuru atanabaye na alibachia tariki 9 mweri Jwenana umero kire uringire John Kireria kureku kula kwa Kireria usawa kwa wote. Welcome to cooking competition. You have 15 minutes to finish the challenge. Your time starts now. Wow, mama natumia raw premium ngano. Daddy, unga yako ni gani?
ni unga tu yangu ya ngano. Dari chapo zako zinakaaje? Akini za kiajabu ajabu. The mom ni nyami nyami and soft. Now you know. Kwa chapati nyororo laini na tamu, tumia unga wa Raha Premium ngano. Urathimo uritingo gibo ichunche bia kubia mwire turiongire Mount Everest Nutrition Clinic tukuthithirie ithimi bia kinande no kwenda kumenya conditions cia itema nkoro mauri mendende na joints prostate nyomba yo chiari kana kinya kumenya kaumo kamurimo mwirine jwaku. Mount Everest Nutrition Clinic turiaja ni untu bwaku ni turigitaga mirimo ja arthritis na joint pains, diabetes, infertility, H pylori, ulcers, acidity na jangi kathumba na gute side effects. Turiongire Meru Town au main stage, Sara Plaza, ground floor, room number 10. Kugwata Nteto nkuruki turingire thimu gukurukira number 0724 665329 kana 0733 282 849. Karibu sana hospitali zetu za Mount Everest, kuwa tukikutibu na madawa ambazo tunasema ni 100% bila kemikali, yani 100% natural. Wakati wako ni huu uweze kutembelea hospitali za Mount Everest. Noe ngabana ure okurukite kigerio gweta na mbere gutungata Meru mukondo jwaire gabana Kiraitu Murungi nethiritwe akirikithia ngugi kathumba wathanine bwawe na aria miturire ya Meru igarukite bunene. Meru county to privileged kwithira nya to na ICU as a public hospital. Ndire learn up and down ikigura oxygen na nyuki thaino kwina oxygen plant ya capacity ya 480 liters per minute. Kana Kiraitu anjukirie na ari sabu ya unda bidhia masonare. Mimi ni product ya Kiraitu. Nilifanya electrical, nikaenda sasa nafanya Southern Sudan. Atulika nenda na tukona barabara na tukona maendeleo yote na mbele yao. Turado tasaroli lava nanti na tata nanti do karamba nanti do wa kundu kiboyo kemwe kinya watu tole tie watu ko anda komba kuona kana roi lakini nikure ile kuona roi ikure makala ikonye chibuengo ko kawata nguku ngeta nkendia ngona mbesa kuto ukolia tumurandi yo ara turetere yo ambori yo ga tukiria gabana Kiraitu Murungi ageretwe akuruka na etikua. Kiraitu Murungi Kiraitu Murungi Kiraitu Murungi Meru endo temuje seneta James Mithika bita wa James Mithika kwa kwini yoko nene sana netio ya kinene inkuromba babu ya Meru pumpe kura shenu mbaye mujumbe wenu ndene mbunge ya Senate kiama yako Jubilee kila kina rwanoroa kagia kana kauku kana kaunkutha wirango ndokuritira iri watu ni maari ya thatu namba 1 Meru ngwatane ya tongeria na baraba tongeri uni burakwenda kuthithia ni kureta tongeria amwe kenda tusukuma thina cienu iti nyingi turi amwe twinthe atongere betu bakwa twike bakuwatanira yo atuma thina cietu iotha na ithithwa tukithikira shwa. Number 2 ndenda kwa senator wenu mpete ndite ngwe kuringana na watho wa katiba 96 ndete mbesha county ya Meru nkakaranthi kolelia na nkathikiria ina mbesha icietete kiri uwe uri mukario Meru. Boya thatu ndenda kwa senator ugeka Meru kiri thirikari bethieni senator wa weta Nairobi kuwatanira na thirikari ira ikathurwa ni Kenya kurira nguburomba atanoshia Russia na abakwa ni kura cia weta kuburitira ngwe kuromba na kuburetera Meru na wendo kwa winija tariki 9 mweri wa 8 namba 9 ithando kunerea Senate mbekira tik mbaye Senate oku kwegiteyo na kuritire ngwe Meru tukurekania seneta James Mithika
mwatogeni na nkatho cia mwanya muno ikwithira witite na mbere kurumira ndeto cia Weru Thaa mwanja twicokera ni ati Cornel Rasanga Omotho ura wicikene muno ya Pembelembe ethirite ngavana wa Siaya kwa miaka 10 biu ni bindi biele ethirite etongerakia muthiatanio kwa nende ni umwe wa mangavana 21 bara bakuibangabanganibwa kenda bakethira bakiumagaruka obisine na bone kulingana na sheria cia katiba ya thiguru ya Kenya. Kiriboti ya mwanya mwandiki wetu wa Nteto Masindumba nethirite agishoana na musiasa u omba kwithira agikara nthinwe na omba kwithira mutarire rugendo rwawe na ararwambiririe mantu yarombite kwithira kibuithia kaunti-ini ya Siaya na kinya mogaruruku yararetete kaunti-ini u ya Siaya atuko rugendo rwawe. The next governor of Siaya County must prepare to be hands-on. Ngavana Cornel Rasanga Omotho aciarirwo mweri jwa ithatu ntariki 22 mwaka wa 1957 ntura ya Segere gicigo bunge kia Leho kaunti ya Siaya. I agree with you. Ngavana Rasanga nathite kaunti ya Siaya tamu 2 na arombere giti kiu mwaka wa 2013 kagita karia thirikari cia matura ciambiriria kurita ngugi kuringana na katiba ya mwaka wa 2010. Rasanga ariterete muingi ngugi gwa kagita ka miaka 32 akiuga bangire kuromba giti kiu ni kenda agakinyaniria mirandi ya witi na mbere na kugarura uturo bwa kari kaunti u. I had been a civil servant for 32 years. And I had a stint of working in the districts during the district focus for rural development for some 10 years. And when the issue of devolution came, I said, fine, we are just going back to what it was. And because I was involved in implementation of the projects in the districts, I thought this is the right thing for me, so that we would implement the projects for the people to change their lifestyle, to change their welfare from worse to good. Untubura bunene ndaga kugita ni gukiria urimi na aria aretire tractor 21 gutetheria kirirwangiru. Growing up in the rural area, I knew the only thing that could change the face of the rural area was agriculture. And I had been heavily involved in doing agriculture as a farmer, as well as I was working, but I was also farming. And so that really attracted me, that we could change the lives of the people through farming. Okay. And one important thing that was lacking in Siaya was mechanization. And true to my call, I had to bring in about 21 tractors to mechanize agriculture. And because the government cannot be providing tractors for the people. This was just as an incentive to the local population, so that people would involve in privatizing mechanization. Urimi na utegia ba makuyu niko kaumo kanene ka mbeca kiri kaunti u akiuga kagita karia njukiria wathani mantu jata thongi kiri kaunti ji. The greatest resource in Siaya, there are two main resources. One is agriculture, basically agriculture. And number 2 is fisheries, right? Yes, those two. Kiri wathani bwawe bwa miaka 5 ya mbere, Rasanga na atigirire na gutara Minister Babega ni ukweba kugwa kwa thirikari yawe na agenda yawe ya mbere yari gukiria urimi. If you are knowledgeable, it's not good enough. You help your people. Nkuruki na thondekete barabara na kinya gukiria kithomo kiri kaunti na gwaka irasi bia ECD agitigira nkuruki aritwo 1,100 ni bagutonye kirasi-ini kia ECD. We made sure that various centers, because we need places to absorb our students who have not
gone ahead to university with education, students who have not gone to tertiary with handicraft kind of work. And so we had to pump some money into those particular institutions. And so again, there are quite a number of VCT centers that have come up, and we have facilitated and employed teachers, both at ECD level and at the level of polytechnics. Ugima bwa mwiri kiri thirikari cia matura ni bukirite kuma buguchokwa kiri thirikari cia matura na aria kuna riu arombete KEMSA kuritaniria ngugi bwega na kaunti na kinya ningi kurigiria guchererwa kwa mbeca, akiuga guchererwa kwa mbeca kuma kiri thirikari nene gwita kiri thirikari cia matura nio thine nene ira yatikite thirikari yu. KEMSA has been doing well. We cannot state that it has been bad. Although that is one area that seriously need to be liberalized, so that as much as they do the procurement and distribution of those resources, there should be some liberalization so that the counties are given the free will of also obtaining the same products in the market. Kuna riu na kuga rimwe kinya nyuma ya kurita ngugi antu bomba kurirwa ni ngugi iria bariteri na ntumo yawe kiri uria ukajukia giti kia ungavana nyuma ya ithurano twitite na muritie kwithira ibangite bwega ni kenda agetithia na mbere kaunti uu. What I will tell you is that when there is no drug, the whole world will know that there is no drug. But when there is drug, the whole world will not know that there is drug. Right? You get the difference? Because when there is drug, there will be no complaints. But when there are no drugs, there are a lot of complaints. So, if, for example, in 100 days, I'm giving you this as an example, in 100 days, 20 days we don't have drugs, but 80 days we have drugs. 20 days, you have a lot of noises about having no drugs. But 80 days, when there are drugs, we don't hear of any noise. Na kuga we na aritite ngugi iri yawe bwega na atinagia kwirira akiumaga rukobicine na gwakagita kamiaka 10 ijite arengienda kuona thirikari cia matura ikurite kinya nkuruki kenda utungata bugakinya mwanka maturene. Masindumba, Nteto ne cia Weru. That is true. That to a large extent, that is very true. Aya, iboya Masindumba no ntubori boti atwekire gatanto Nteto chieto chia Weru Thaa mwanja ngakwendera kaita ke ana ntukwenja yoyori tharimwa bia murungu mwenenya irwari ntuku ya Jumatano kethero kiwatanaira na mwandiki wetu wa Nteto Phineas Imwana kwambiriria Thaa 1:30 chiogoro ni bukenda komba kwithia kuretera Nteto na njira ikinyaniru.